Kini kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli de ilusatas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission lani ka VB Gramji Act 2008 kan trekam hakaleng kijakanong kendong ke India na duk mentakasngi. Menjur ke Sarkar Maharashtra ban aya ke jaka ke 80,000 khandas pasan pau square meter na ke benta bantai ya ke Meghalaya House ha Mumbai. Bat sedang ke jingdik sim kerteng bat pensisya ki kerteng jong kinong tap vote na ki clearing jong ki brief hapo ke Special Intensive Revision SIR na du nin kesengi. Ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin lani ka VB Gramji Act 2008 kan trekam hakaleng jaka nong kendong ke India na du mentakasngi. Ka Rural Development Ministry kala ong bakani ka an ke bapentik na ya ke jingyok bainong na ke benta ke jingtray ba shispa arpusan sngi hamang na kasnem mang tengka kan pinkup bor di kinong kendong ke India. Na ke benta ka ni labu khandai pusan hajar handrus pa khandai pu ar klur tengka hakani kasnem mang tengka ba menta ban pintray ya ki kam hakaleng kari India. Ka VB Gramji Act kadai ke bami bujli ha ke jaka ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA 2000 ka balatrekam arposnem. Kene ka an batmai ka thmu ban penklan ye ke jing ai kam na ka shispa sngi sha ka shispa arposan sngi hapo ka snem mang tengka. Menteri Ketenat Rural Development Jong Kesokar Pedeng Ushif Raj Singh Chauhan ulong badaka jing trelang bat kijela bat Union Territory kesorkar kalala ban pendep ya baru kijing penkre bayadai bat kesensyar khadar kapisa tengka bat kikor kibor ban pentikna bakani kijing penkalat mai kanlong kabayat bet. Menteri Rangba ke Meghalaya ukanrat ke Sangma henin kesengi ulayatu ba ke Sarkar Maharashtra kala menjur ban aya ke jaka ke 80,000 khandas pa sanpau square meter na ke benta bantai ya ke Meghalaya House ha Mumbai. Habaya kren bekinong thok kubor ukanrat ke Sangma ulong ba ke ni ke jingtai kandai na ke benta ke jingmento jong ki breu ke Meghalaya ki balet syak sumarpang ki samla puli bat ki wede ki badan kam ya ke jakasa Bakilen sa Mumbai. Ka Meghalaya kala pelat pat ba hanin kesengi ya ka program Achievers of the Month ka batmu ban itu ya kinong sengkam na jong ki bapau bat ban ai man se mi ki samla ba ki nyai beteng ki jing sengkam ba jing lap buit thamai jong ki. Haba pelat ya ka program Menteri Rangba Konrad ke Sangma ulong ba ka jing sengkam na jong ka dai ubot lom jong ka yok ka kot ke jela bat ka sarkar ru kan le shitam ban thau ya ki lat ba ki nyok seng la ki kam na jong. Ha ke jialang Menteri Rangba ula ai buram ya ka san pungut kinong sengkam na jong bat uba andi kupar lengdo ubalong unong seng bat u CEO jong ka Paradigmatics Private Limited ulalong ubanengkong banyo ya ka Achiever of the Month. Kene ke program kan itu ya ki badai banyo ya ka nam na ki benta bat ki liang baper lengba ki jialang ki ba ndon ki jinga tu khana ki jinga merjing mut bat ki jinga lap pensai pensung tu pat ba ki banyarap ban kentiu ya ka sengkam sengjam na jong hakaleng ka Meghalaya. Principal Secretary Ketenat Labour, Employment and Skill Development uba Frederick Roy Kalkongo ula kentung bandan kejinga trelang hapdeng ki karkhana bat ki jaka puli khanang ban pin kalador ya ke Technical but Vocational Education hapo ka PM Setu Initiative. Habakren hak Industry Outreach and Awareness Program uba FR Kharkongor ulong baki jingnang jing tibet jong ki breu halakisam kidai umau nong rim jong kayo kakot kabaklan hakaba ula kadoru baki jingking jri ha Meghalaya kilong ka nuksa jong ki jing tibet bat jing janai ka saptrei jong ki trairi. Uba Kharkongor ulongru baka PM Setu kathmu na kabenta bantai ki jinga dai bat jinga trelang hapdeng ke sarkar ki karkhana bat ki jaka puli da ka bapinlong ya ki ITI ki jaka puli ki bakring bha ya ki samla. Kani kadai ka Akashvani Shillong ko buan lam chapi ya ko khubor.
ban beteng biam ya ka kubor kajing let shim kerteng bat pin shisha ki kerteng jong ki no thap vote no man like clearing hapok special intensive revision SIR jong ki election commission ke India galas dang hnin kasngi hakaleng ka Meghalaya ha East Khasi Hills Shahajar Arphawengut ki booth level officer BLO kila sedang ya ka kam ban le room ha ki ying ki badon ha baro ki praspa khandai pho pratali ki banta jong baro khatsantali ki assembly constituency bat kan ye kan kut hadu ka arpho khandai tare unaitung Arhajar Arphonriu ki BLO kan sami ki form baladat pendap lepa shikinong tap vote ki baladon kerteng hakatup kerteng jong kasnem Arhajar Arphosam Deputy Commissioner Abhilash Baranwal ulong bahabas sedang umdan kam ki kot kisla handrai insapan ki kam hadien ladadon kam ulong ba kijing thmu jong kan ki jing shim kerteng ba jing penshisha kalong ban pen kre ekatup kerteng ka ba byang janai pura Yek draft electoral rule and sapin mi how nailar santarik but hadin and penbut sakijing kam bajing ujor hadu ka sautarik unailur. Kat hadu kalai pautarik ujoleo Arhajar Arphonriu ki enumeration form balasam ki long las pa anriu tali shaka katlai maurun kening SD shispa iwe shaka katsau pentotum kra general shispa Handreu Pondreu Tali Shaka Katsan Maulai ST Shispa Arpo South Tali Shaka Katnreu East Shillong ST Laispa Katnyo Shaka Katnyo North Shillong ST Laispa Kandai Pway Tali Shaka Katpra West Shillong ST Aspa Katpra Tali Shaka Katkandai South Shillong General Shaka Arpo Malim ST Lasam Shispa Inyopo Southly, Shaka Arpaway Nong Tamai ST, Shispa Sopotally, Shaka Arpo Ar Nonkrem ST, Arspa Lightly, Shaka Arpo Lai Soyong ST, Arspa Inyopo Santally, but Shispa Katanriutally, Shaka Arpo Sao, Mauplang ST. Kajing pin krea ya kajing to kabede but ka clan bill da Kajanta Hill Autonomous District Council GHADC kalajan poi artat shakabakut but shen an sawanra ya ka ahagayeng dorbar lapan banau Chief Executive Member Umathombo Shiwat hinin kasngi Habakran ha kajihalang ba kinong to kubor Umathombo Shiwat ulong ba ka Executive Committee kalajan dem artat ya kajing to ba lakamit lanti ba an pet banay pet benya bat pinbyang lut yak aka baro haki kandiat benai ban sawan ulong baya kijia pelejing mut an sapin long bat baro kinong don benta bakan thup yak dorbar kiwa he kur rejantia shua ban wanra yak bil kanang bakan don kijia mon lang bat bakan yat bed klem don nong persha haka council Chief Executive Member Kajanta Hills Autonomous District Council Umathombo Shiwat ulong bak Executive Committee kala treshitom halo kajing dawa ban pelong an ya kajing ajat chakakmi ulong bakalong kakam kaba bat jwat bat latungi kiriu shampang hakaan bakin penkre ika draft legislation bat ban shnai ki kondon an Kajing dan kam bandon ni kanikaan kalong ban penskam ni kajing herpateng na kajat jong kakmi bat na kajat jong kupa Umashiwat ulong baka council kala shimkya ban pintikna baka an kadai ka badon nongrim bat ka bapin pawi kajing angnu jong kibriu shubawan banwan ra ya ka hakmat ka yen banyatai bat yo jingmenjur Ha kajing lakar football FIFA World Cup kawadang yat mentah kawat ka balai pawala ni ka round of 32 ka Norway kalayo bandrung shikawat ka bakan rio hadkin bakala ban pinlim no ek Ivory Coast da argol la ka way hnin kamin ka Norway kanya kun persha ka Brazil hakawat ka bakan rio hakaway pat kajing kun ne ka step ka France kala job suk ek Sweden da lai gol la non bat kalayo rung shikawat ka bakan rio banya kun persha ka Paraguay Ke Morocco ru kelayo bandrung shikawat ke bakan rio hadin bakala job ke Netherlands ke Morocco mentah kanya kendu bat ke Canada hakawat ke bakan rio Ke district level inter-school Subroto Mukherjee Cup football tournament Arhajar Arphonriu kala sedang nin kesngi hamadan dom maulum pendeng umyong mairang da kejing temu ban kentewi kejing elaka football bat ban plelat ikesamla bakin penpau da kisap jongki kat togo kubor kala kun nak Akashvani Shillong ini sobat ka Akashvani Delhi nak bentak kubor kini kedai ka Akashvani Shillong